svakodnevno trpe mobing od svog poslodavca. Inspekcija rada je upoznata sa ovim slučajem, a vlasnik tvrdi da ne radi ništa što mu zakon ne dozvoljava. Alma Sušica i Sandra Jekić su preko projekta Prva šansa dobile svoj prvi posao radio-voditelja. Posle 6 meseci od potpisivanja ugovora kažu da se najmanje bave voditeljskim poslom, ali zato rade sve ostalo što poslodavac od njih zahteva i uz to svoju platu od 16.000 dinara na izvesno vreme prebacuju na njegov račun. Na početku januara meseca nam je rekao da mi moramo s tim da idemo u banku i da potpisamo neke račune, to je naš porez. Prvo kao nama leže pare i onda posle toga mi prebacujemo na njegov račun naše pare. Mi su bile ubeđene da je to tačno. I onda smo shvatile da mi naše pare prebacimo na njegov račun, što nismo trebale da radimo, i onda mi nismo imali dokaze za to jer smo dobrovoljno potpisivale te naloge za prenos i onda smo mi izvadili listing iz banke OTP-a i onda tu se tačno vidi da smo mi dobrovoljno prebacivale račun. Pored svog posla koji imam kao speaker voditelj, imam još mnogo obaveza koje moram da ispunjavam od strane poslodavca. To je čišćenje, stalno prostorije, služenje njegovih prijatelja koji češće dolaze u alkoholisanom stanju. Moram da trpim njihove neprijatne komentare. Zatim čuvanje njegove dece. Dovodi decu u radio i onda, pošto on nije tu, ja moram da ih čuvam. Zatim dolaze svaki dan njegovi roditelji koji traže kuvanje kafe, kupovinu sokova i ostalih stvari. Alma i Sandra tvrde da ih vlasnik svakodnevno vređa i maltretira. To je dranje, to je vikanje, katastrofa. Uopšte, znači, nikakvo poštovanje, ali baš nikakvo. Vlasnik radio stanice Srce, Dragan Pejčić, nije želeo da razgovara sa nama jer, kako kaže, on sve radi po zakonu, a naš posao nije da kontrolišemo njegov rad. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje potvrdili su da Pejčić uredno podnosi dokumentaciju radi kontrole i da do sada nije bilo nepravilnosti, ali da oni nemaju uvid šta se kasnije događa sa novcem koji je uplaćen pripravnicima, dok su za mobing, ukoliko ga ima, zadužene neke druge službe. Što se tiče kontrole nacionalne službe, to se vrši na mesečnom nivou, znači za prethodni mesec, preko PPOD obrazaca iz Poreske uprave, gde mi utvrđujemo da li je dotični poslodavac redovno izmiruje poreze, znači po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, i na osnovu toga mi vršimo refundaciju. U inspekciji rada potvrđeno nam je da je ovaj slučaj prijavljen i da oni rade na tome. Do sada u Prokuplju inspekcija rada nije izricala kazne poslodavcima zbog mobinga, a zaprećena kazna za povrede prava iz radnog odnosa kreće se od 600.000 do 1.000.000 dinara.